Sa najdubljom tugom moramo da obavestimo da je naš dečak preminuo. Ovo je najveći bol koji roditelj može da osjeća. Samo rođenje naše devojčice nam daje snage da živimo u trenutku sa nekom nadom i srećom. Hteli bismo da zahvalimo doktorima i sestrama na pažnji i nezi, kao i na podršci. Svi smo pogođeni ovim gubitkom i molimo za privatnost u ovom veoma, veoma teškom trenutku. Naš dečak ostaje naš anđeo. Uvek ćemo te voleti, napisao je Ronaldo. Portugalskom reprezentativcu je putem društvenih mreža stigao veliki broj poruka podrške, što od strane sportista i njegovih bivših i sadašnjih saigrača, preko Manchester Uniteda, kluba u kome trenutno nastupa, pa sve do brojnih ličnosti koje nemaju ni veze sa fudbalom.